Shilenkuene xingamngam mageza wijone a wijon tsamela nkambani ya van'wana xingamngam he chova he chova ngamu ya van'wana yo Shilenkuweni isimu leri yimbelwa ngopfu a tikhobeni ni nga hemba mina ni kaneta kwalani a ni tela kusona lawani guys laha hi nga kona hi le ka makirikiri ndhawu leyiwa yi na matimu swinene loko hi languta ka history ya Vatsonga ngopfungopfu vanhu lava tshamaka la Nsami vanhu vo tala va tshamaka la Nsami ndhawu leyi va ku yi vona hi nyama hi mhaka ku khale vanhu va ntima va nga pfumeleriwi ku va ta laha ku ri tindhawu ta valungu letiwa loko valungu va kha va ri ya hlapfula dan'wini ra ka Makoxa la Nsami Dam a va hamba va khempa kona laha so munhu wa ntima a swi tika yena ku a tikuma ri laha ku a ku na fence la na tihomu ti nga dyeli kusuhani la a dyela kule loko makirikiri xa kuma ku tihomu ta vona ti lahaya a ta ti laveka tikuma so mari kona he makirikiri Vas John xi tama ka Miyexe masiku lamawa Vas John xi kumeka la ka Miyexe laha ya leyi nga kona laha aka makirikiri a ku ri a camp this used to be a camp loko valungu va tala lava ta ku kona va ta thowara a va veka swikepe swa vona laha va tshama laha ku na bed and breakfast a ku ri kahle ngopfu ndhawu leyiwani masweswi a ku wa marhumbi leyi mara khale a ku ri na marhumbi ya vanhu who can nga swi tivi a ku ri marhumbi ya vanhu nkani lwa gingikani va yi kombele ku yi vulavula hi ti-Xmas 16 mani nga swi lava ku vulavula hi ti-Xmas 16 mara swi tikuma nga ri vanhu va swi lavaka ni vulavula hi ti-Xmas 16 Mr Post wine 4 awards a ni swi tivi wa vanhu va ku i wine 3 awards he won 4 you know best album best produced album because he's also a producer ka Ndhambi most popular song what is the other one best male ne so it's 4 awards so vanhu va kha ku Mr Post kahle anga tsutsumela vo ma 75 or 65,000 rand a hi Steve mi ta byela ngwe kwala hansi loko la ti-Xmas 16 a ku nga ri mhaka leyi nga ri a tikomba nga ri olova man nga ri swi tike ngopfu mara yeah it was bumpy man looks like patlera ra kusuka la khoneni la crossway la ri ya le ka nkomo le hala ka ngove hala wari ku gravel yin'wana hey it was gravel like that so it wasn't easy for this awards go to humelela you know kuma relationship ya munhu yi ri ndlela liya but the pothole haya Mr Post mi wine mali maybe a swi ku mi ta contribute ka mhaka ya ku mi va nghenisela xikontiri laha ka ngove just like president Mangela va nga nghenisela vanhu hi le xawela va nghenisele mati so na kwela lunghisani xikontiri laha no ti-jokes va ka hina mi nga vi personal you know loko ni ko bula ni vula ku nkarhi n'wana pfa hi huwana lexa muzala xa mina lawani pfe hoxetela maribye matini tshama hoxa ribye swa mba hi xiphephirele ehenhla ka mati nkarhi wo lehanyana sekenani you know it's a skill to do that I did it so many times you know I got challenged and I won so lexa muzala na mina xi pfa xi challenge hi ndlela we play like that most of the time and he likes playing like this you know that's the kind of guy I have here wona ti-Xmas 16 ti fambe magondzo ya ti-gravel ku ve ku cincacinciwa ti-date swilo swi tlherisiwa ndzhaku mhaka ti-COVID so it wasn't easy you know ku va swi ze swi humelela mara ni vone production ya kahle ngo leyi nga endla hi Barole Communications was very nice you know I really like that and I thank the station ku va vandle that kind of production it was very good dope stuff you know so yeah big ups to DJ Brian you know good stuff there. So Rito Gustavo won best newcomer, Simfree won best hip hop, va Manson Glenn, va kokwani HW Makhuvela va hliximiwini ti award to hambanahambana ti legend nini living legend you know va hoyozela swi kahle ngo leswi nga endla hi Stitch you know it wasn't easy na ti award tin'wana man leya ya best female teke man Flora N'wachauke you know ku competition ya tough liya you know a swi ri kahle ngopfu man i mani nga wina swin'wana Themba Nyathi winile Oscar Makamu na Majuvan Sisters you know well, congratulations to those guys Oscar Makamu na Majuvan Sisters vanhu lava nga wina ti-award Dr Joshua Rumani Prince Rangani Mr Post na Mambawulele va wine leya ya ku va best produced album leya ya Ndhambi so ku ri mhaka kahle ngopfu well done to everybody who won ha mhoyozela hinkwenu n'wina mi nga wina ti-award ta ka Xitsonga Music Awards vanhu vo fana va Hennessy you know
Daniel Brothers, you know. Yeah, man. Well done, guys. Congratulations. Yeah. Who else? I don't know. What the hell win? Okay. Asna maga. So vula go loko nga slang sulak te award letu ngwan kwati na Mr Post. After kwala. Ko bana maga yin'wana man. Maka lese swi nga trend na tu ta award tu humelerini Mr Post winile mara ku na video le Sol Makam nga trend na handlela. Ngari Sol Makam she poste video wadi shi ti komba ngari a xitsakangi so mara shi ti komba ngari xitsakangi xi ku xa huma ka timhaka ta awards matsundzuka na Benny Mayengani the president va ze va nga vulavula hi swona va ku swa award na tshika njhanjhani nga na Sol Makam xi poste video lo taniyani mara later yana nga ri xi fika xi withdraw that statement. That's why I called Sol Makam, and then it's just unfortunate ku clip ya kona ani swi recordang mara it was just a one-on-one session. I mean na Sol Makam just to congratulate him for participating. The reason ni fonele Sol Makam I ku after langi ku loko munhu a nghenele swa award a hluleka ne vanhu va n'wi nyika attention, you know, leswi swi nga toloveleka. So mina ni ti byele ku okay wo ni fonela Sol Makam ni twa ku I titwa njhani hi mhaka ku va a nga hlulangi because ku tlume nga ri ku ve na misunderstanding ya video ya yena kumbe Facebook post ya yena. So a lava nyana clarification yana ku ri ku humelela yini yo kwata ngwenya se yi byerini ngwenya ku no a yi kwatangi ko ku la ka video leya Sol Makam I vula ku a nga swi veka kahle leswi a nga swi vekisa swona lahani swi sounda as if I jelezela Mr Post kumbe xani kwatise hi leswi xitichi xi nga swi endla mara la ka phone call mina ni nga va na yona na Sol Makam I vulavula mhaka ku yena a nga jelezeli Mr Post and a nga kwatisangi mhaka xitichi o vona ku nga ri defense ta yena a ti talangi ngopfu hi ndlela ya ku ti nga ti gina ti hlurini. I nyika example ya ku swi fana ku loko mi kha mi ya mi phikizana ku ya Joburg mi kuma ku mi famba hi timovha so mi kuma ku movha wa wena wu pfa ku rhanga wu suka vhela xiduvulelini G1 a xiduvulelini a xi jahilele ngopfu xi bovo ma 18,000 votes 10,000 votes Mr Post a vo 5,000 something like that. So a xi rhangeleri xi fika Polokwane ivi loko nkarhi lowa va nga pima ku va fanele va fika hi wona a Joni wu fika ku Mr Post di rhangile. So xi tukani ti-supporters ta xona a ti hi ndlela liya a ti talangi hi ndlela ya ku ti nga ze ti fikelela laha, and that's despite the fact that ya ku Sol Makam is one of the loved, one of the most appreciated artists ka Xitsonga. In a fan base yi tele. That's why I'm really not surprised because Sol Makam nike Mr Post that kind of challenge, you know. Yakuba a rangela hi ndlela leyo, you know, a jumela hi ndlela leyo ka jumerisa swona. You know, so I vulavula hi ku swi tikomba nga ri a nge pfuki a winile swi fana leswi swa ti-awards because fan base ya yena a yi nge swi koti ku ze yi fikeleli laya ka ku a wina award, you know, leswi a nga swi vula ka phone call ya mina a vulavula hi ku I clarify ku o withdraw a statement, you know. He withdraw a statement. So ni n'wi vita ni ku okay maybe a hi te hi ta bula ka nkanelo wa gingirikana, you know, I ta vulavula hi swona ku ri ku humelele yini mara xi ri a xi kwata ngopfu mani maybe xi nga fonela na Mr Post xi clarify ku no mani a xi kwatelangi wena Mr Post. So ku na mhaka liya ya ku ti-vote ta Sol Makam ti ye kwihi because vuta ve ri a ri na vo 18,000 votes Mr Post maybe a ri na vo I don't know how much votes he had at the time loko ku pfariwa mara a swi tikombi nga ri Sol Makam a xi rhangile. So vanhu vo tala va vutisa sweswo ku ri I ncini mara mi ni twise mhaka ku ani hi last week loko ni hleketa kahle a va nga ha hlayangi ti-vote ku ri ti yime njhani, especially ka ti-category letin'wana handle ka liya ya most popular song because liya most popular song yona yi nga pfala late hi siku ra ti-award hi 8 o'clock before va ya moyeni. So swi tikomba nga ri maybe Mr Post I phushe swinene
loko vhele na support base ya Mr Posi yi le henhla loko languta Team Shirimani as a whole, you know, they will gang up against you. You know, so Makame support, as I said, ka Facebook he's actually one of the most supported person. Compare na, I think it's second ka Bin Mangan ka Xitsonga celebrities, ka Xitsonga musicians, you know. So it's something that it's relevant for us to debate these things. What happened, you know? But I actually agree with what Solmakam said. He doesn't think a bribe, he doesn't think it's like that, you know. Kuna xin'wana ni nga xi dyondza hi Solmakam. Tamasha swi kota ku bula na vanhu ende xa hanyeka. Vanhu vo tala vhele va xi chava kumbe maybe va twa nga ri ximili ngopfu kumbe xi serious ngopfu. A ni swi tivi mara twa nga ri xa teka ti-advice ta mani ku va munhu a poste swilo swo fana leswiya ivi swi withdraw. I won't call it delete, I'll say withdraw. He just withdrew it, you know. Mina, my question still stands, kuri, does this mean kuri hi ta va na Solmakam na ka next year's Xmas na ita gina a ngheneleli swa awards na kumbe to success swi va swi helela moyeni, you know, swa nga swi vulavula moyeni ka video liya kuri a nga ha lavi ku nghenela ka swa award swi ta gina swi tshamisese swi ya kumbe xana ita nghenelela ti awards na a hi swi tivi, you know, because I just feel like loko a nga ngheneleli, if he had over 18,000 votes ka some categories ta Xmas 16 swi vula ku he has actually a very nice support base, you know, lava va n'wi rhandzaku as well, meaning swi nga endla ku ri maybe next time a hlula, and loko o tshika then he will be disadvantaging his fans, vanhu lava n'wi rhandzaka va believe ka talent ya yena kuma ku se a va ha koti ku participate ka ti Xmas ka ti Xmas not Xmas. Xmas is Christmas. Say it's like the Christmas. You know. So honestly, what is your take at the awards that nga Xitsonga Music Awards? Kahle imitwe ngari ku swifambe kahle njhani, you know, hi byelela hansi ka nkanelo wa gingirikani hi kha hi bula hi gingirika swin'we. But congratulations to Mr Postman. Album ya Ndhambi yi tirhiwe ngopfu guys, and album ya deserves to win. Album ya Ndhambi deserve to win anything. Actually, I've said it before ka nkanelo wa gingirikani ku Ndhambi that album kahle ya qualify ku itlangiwa Africa. Ya qualify ku ya tlangiwa matikweni mele handle va twa hi Ndhambi. That album was well produced, a ku tirhiwe swinene laha ka Ndhambi. And then loko ni langute na album leyintshwa ya Mr Post sweswiwani ya Radio Bosha one dindani kumbe ta fashion, you know. I feel like that album as well can actually put a nice run at the next Xitsonga Music Awards. So I wouldn't be surprised look Mr Post ta phinda 4 awards. Well done, Mr Post. I didn't Mr Post my work. I didn't go post, guys. Didn't go Mr Post. Well done. I really appreciate it. It's so funny that Mina I actually predicted kuri Mr Post dingatula na maybe dingatula na 3 awards. I said dingatula na 3 awards. They're winner 4. But what I very doing it 3, doing it 4 hours because the coach check out Ndhambi. Mr Post is also a producer Ndhambi. So he also won, you know, the 4th one because he produced Ndhambi as well. He wela ka mali lava nga producer Ndhambi. So nga confuse swilo leswiwani. Loko mi calculate timali lani van'wana va ri 75,000, van'wana va ri 65. Me metsani kahle ngopfu mi ta byela ku I mali muni leyi Mr Post nga tlula na yona, mara ni rhandza ku tshikelela kwalaha ka xikontiri ku ri a hi lunghiseli xikontiri vanhu va hosi. Vana vanhu okay vana tsati no leswaku hi khumbe swo ka kandela kana legere kandi ga stars ta mina emhandi namuntlha loko suka lani khani nge sambana ti interview sa kandela gingirikani. So ni hleketa ku maybe hi nga jika ka Malamulele ya vona na Selton Mabasa hi la ku twa ku ri xi khomele yini. He's one of the producers ka Xitsonga, so please watch out for that. It's coming right away ka nkanelo wa gingirikani. I guess those mi nga titimeli. Salute.